بێگومان yani him lakan him nêzîkatiyeke Frûdiyan ki mesela fanon psîkanalîtika Frûdiyan pir baş bikaranî ji bo ev ê yani ji bo te elbette ew psîkiyatr bû ew xwe jî qada ya sporî bû ama dîsa jî yani mesela wî tenê nekir ama tu lê de mesela kes pir zêde behs nake ama ez bi xwe pir giringê didîme mesela Marîf bin Nebî ew jî hem şerqê fanon bû û Cezayirî bû û em bêjin Müslümanekî ew bû û hinkî bu em bêjin bawermend bû jî lê tu lê dinêr ew jî bi nêrneke psîkanalîtîk neqandina civaka xwe dike yani an jî neqandina Cezayirê û milletê Cezayirê dike lê helbette divir de ev tişta ye yani ez bi xwe giringî ew ê didim ew ê yani bi gota hinkî ji dora postmodernîzmê an jî xebatên an jî teoriyên postmodern strûkturel postyapsal dibêjin yani postbünyadî an jî bi wan ez ew ê hînbûm yani em nikarin tenê ji aliyekî meselekê bibin divê em hinkî disiplîna hinkî disiplîne bibin hinkî sistematize bibin û va jî divê bi awekî multî be yani rêbî yani û ne we bi awekî tenê ji aliyekî de yani ya mesela minak ez demek derece ser fenomenoloji xwandinê dikim mesela ya çiman nêzîkatiyek me ya an jî ranêzîkbûnek me ya fenomenolojik tunê warê evê me de yani îro metin li hember tebe ya ku tu biwaz ehlê lêkolîn û analîzê be tu dikarî ji gelek bawekî gelek nêzîkatî an jî ranêzîkbûn û metodolojiyên felsefî û teorîk tu dikarî nexandinê bike gota yani dedî te ew pirsî te got yani em dikarin her tiştî texnîstiyê mêtingeriye em nikarin yani em xwe nexapînin yani divê em wekî li xwe jî vegerin yani em çi xwaz ew bûnin yani bi xebatên xwe bi lêkolînên xwe bi xwendinên xwe bi nivîsên xwe bi fikirîna xwe em çi xwaz me hew daye ku em ji wê mêtingerî re bibin bersiv yani me wa qada çima şmare eşitî ya ji mêtingeriye re eşitî yani îro em hîn mesela duwarê wê de ez bixwe mesela niha ser dinivîsînim duwarê sînemayê de ser dinivîsînim mesela pedagojiya kolonyalîstên di nav me de tune nirxandinek wê ew tune yani em bi rastî ew tune yani em nirxandinekê dikin mixabin nirxandinên me yên ew yani reaksiyon bağlaki reaksiyonel duvarı politik ve teolojik de reaksiyonel hin derdike peş evji fikrin ramangeri rehneyi koruladık sakattık derfeti şöyle derine ait. Egem be argumenten Rita Felski yaranızı gibi nikaşan bibin ango bu argumenten ku Felski de kitaba koya sinorin rehnesaziye de naçkas droja ve de yazını zanım nikaştı ki hem de begin encame ki erke rehneyi çiye Wateyn ve şartı u dubendin nuxuman diyen ku metne dene derxine merderi evoken ku bu mantıqı qradikin şurove ku tevlihav bune ben dünivisen ku metrsiya perçebuni rabeli mettin. Angu hemü tişten semptomatik. Deverde çalakiya rehneyi dertki ve peşyame. Bu poşen maskeyin serveşe wan berhaman rakın. Wan ben dünivisan rakın. Razu sıren wan derxinin holi. Vek dibin wan şilfi tazi bikin. Angu vek dediktifeki psikor raniziki metne bibin. Jiber ku berhem, çi şiir, çi roman, berhemin hüneri ne tiştin pe bawerin ku murov piştaxwa bide wan. Yani bispêrewan. Divê bêne veçirandin, ango deşîfre kirin. Bawer bike ve ku berhem tiştekî mizawir yan qalb beranêzik dibin. Yani gelek caran em rexnên wisa dixwînin. Divê xelekê de em dikarin qalavan kîş û vekêşan bikin. Gelo bêyî ku hayê wê ji hebe rexnekir yan rexnegerî bi desthilatdariya siyasî re hevkariyeke dike pêre tişna dike zaman çi vetşere û kîjan hakikate bin pêdike. Di navbera rexnegerî û desthilatê de peywendiyeke çawan heye Mustafa. Belê bi rastî ev yani bi taybetî duwarê tekiliya ziman û hakikatê de an jî işte em bêjin ziman û hakikat û desthilatdariyê de wek cenabê te jî dizane ev mijarên serekeyên Michel Foucault yani. Ew jî bi taybetî warê
هم ديسكورس ده وبيجي ده وزمان ده وحقيقته ودسلاتريه ده يعني أمام حمو فرانية فلسفة يقول سلوات اشتياق إذا برياوي الرفاق فاتي براستي دوی برهم خود يعني از بيجي بيجي ترابكم من صايا جنابته من او اخوند من يعني بري مديتبو من درفت نديز بكون من ازيلو انكسر او بوم از انكسر انجليزياوي او يعني طيبتي باشا رخنيه ده باشا كويا رخنيه يعني دور ده رخنيه تشتكي بر دجايتي دبي يعني حتى مثلا راجع عندنا كسي وقت ويندي براون فلان كوتنا بيشكش بحث رولا رخنه مثلا دور تبي رخنه تيروريزه كرنا يعني انجي بيجن طبيب دواتيه ترسو خوفه بكارتين يعني تيروريزه كرنا فكرين همبوي فكرين بجهوي او دكه حتى بخو يعني كوتنا وبخوي نه كان بيجي براغان بيجي رخنيبون انجي رخنه قربون دبي ناقو كيبون ودجدر كتنا لهمبري بنيادن فكري وزمانيا سردست بل يعني وحتى اوك دجي مثلا ديسا اويدك يعني لگوروی سمبوتا بگوتنا وندی براون دیسا که پارچه کرنا دستور سلوگان دروشمه و کلیشه مین اساسی yani bana ko MDV çerçevede van çerçevede van namle dinleri rita brasti yani ne mümkün rahne ve rahnegri ve rahnegir بالتسليطات السياسية لها قريبة وزادة قالوا كلها قريبة مطابقات الدنابان ده يعني شو مطابقاتك علني أشكريبة شو مطابقاتك زمنيبة خف بله يعني فشارتي به در فترة رخنا قريه ورخنا قربوني شوري راني çünkü أو مطابقات أو لها فكرين بغاز نغاز بآوائي که ontolojik sinor داتين پیش رخنه گرو رخنه گرو ایرو belki دور ده امجبو kurdaj belki vi bibejin yani belki ev tespita hin mahtar bi rexneyin me anji rexnegiriya me ji deselatiya siyasi idem ku kijan nezi kijan parti و رئیستن و آلیین سیاسی ببینن belki ev افکاری میا بویر آلی آفکری بجی آجی آنجی آوبر belki ev ایرو لپیش لبر پیش کتنا چند میا رخنه باستن çünkü ایرو دنا مدن مخابن رخنه و رخنه گر yani yaras قیمت رخنه ام ببیجن بهای نرخ رخنه لگوری نابروک رخنه نه لگوری نابروک رخنه نابروک رخنه ویده لگوری فاعل رخنه انجا لگوری مخاطب رخنه تی وزناندنو تی پیوانو تی او کرن yani دور ده خطریه که ات همینم هیا گلو ben et beguman yani beguman et yani şu zaten rastlarız hatta usayı و رخنگری همه belki دوی وارد مرو ببیجه yani politik sentrik yani ki yani ya elbette همو رخنگر وک شخص وک تاککس و دی فکر سیاسی ایدئولوژی ام ببیجن بیرو بوچنیوی هنن وک بیهین لی دوی امکاربن باندورا وان minimalize بکن و دوی çerçeveye de objektif buna xu maksimize bikin yani. Devir de bimin se ev giring yani se kriter henin se anji bandor se ali yani yek rexnekir bixuyi rora rexnekir bixuyi rexnekir bixu dizane dinav xwe de dizane çiqas objektif anne objektif. Düdü metni işte benim bahskir yani metna rexneyi yani be tişten
در مجاری در به مجاری دوی مروف رخنه یا خو اگر متن به و متن خو یا رخنه دوی دان نکرو و مجار ری مجاری آنجی ری خوینران ندن عالیه گیده. بله. Yani rola خوینرایی بمن خوینرجی کم زده دکار bir yara objektif bunu bide. Yani evci rola veci yani tekil ya koyet tekil ya bu metnere dikare u baki yani em her çpas nivîskar mıcı em metteke bilirsin şey hemen demede em koynerenci mesela zminci yani yorum bu da yani bitaybeti ez bir valide ez pır kıymet etme yani foku devi valide zaman cali النقاش عند السلاطة بروش يعني زمان وحقيقته ودسلاتي وزانستي وفاتشتاناتي كليا بانو أي مثلا وك ديسكورس زمان چاوا دكار بأمورك رواكرنا دسلاتي كوكو شيودك يعني yani بگوتنا belki altı serame bejin zaman dikar بأمورك ideolojik ya deselatiye yani evde devlet de ya deselatiye yani şu zaten hamu deselati habuna xu otorite ya xu deselati ya xu devlet deselati qastamınji vak ne yani ne deselati siyasi tani vak hukuk çava deselati vak şevek tekiliye binaftıke ecevsa deselatiye dinlerim yani tekiliye binaber Rovandacı Foucault tekiliye ke deselatiye dibi. Bu kadar tekiliye ke de orada deselatiye. Bu saçma ki. Bu vazna vazı gava ku tekiliye ke zamanı şey, diskurs tek şey. Yani evne illa ev yani. Ya mesela evne illa deve bağway ki gramatik bağway ki fonolojik enci bağway ki linguistik em bepeyven em ev bebejin yani em peyvan düst zamanı odarın yani. Ya mesela Arendt tündiye vek eva heri yani beden ama vek çalakiye her beden. Böyle. Yani loma deverde zaman vek mugut yani gelek cara dikare bebe udbe yani amura ravakına deselatta le de hemen demeyde cid dikare bebe şeye ki anji metode ki anji amura ke serhildaniye yani perpadane kişi. Deverde şu zaten eftistana bağıt her tim gelek cara bağıt ki dikomatik de esas kırın yani kabak tuşta kava de dijive yani haber veji tijayeti ve ağladı yani boğazın avazı zamanji duvarı deselatariye de rola kavusa dilize deverde belki rafne u rafnegir جبوك مسافه تكنا براقوي مثلا پاوزی کردبوی دبیجه قطبون دبیجه yani قطبون دبیجه جبوی قطبونی yani yacib belki gotunek evi neşaş altı ser bu yacib bu qutbunek epistemik yani belki zaman doğurda جبو ما ببو آمورك برخداني وأنجل دش استسلاتي اللي أرجي بيورك ورولك وبربسيارية كأتيك رخنا كري يعني تاني نوع بربسياري كأتيك جي يعني دبرده يعني البته بربسياري أتيك مروف دكارد آواكي لبينا شي شروع بوكو أوي بوكو أما تيكنيا رخنا كرو و دستلاتی سیاسی ده پولیتیک ده دوید تکیلیه کسابلو بولن yani. Geleki spaz ger lisel ideoloji aji dinlisini inaji geleki embejin vitalin geleki zindine جيك خواند بود به گر همو ایدالن ما به گوتن اگدن یعنی برفراتر همو بیرو بوچون فکرن ما به اساس قد ایدئولوژی بن ما نه هنگه امخوا به ایدئولوژی که کدکاره ما خمگین جی بکه که زبان بر غش بکسی نوردار دکیم لیگوری و آرگومانه تی فکر و رامان تی پیشنیار یعنی جی انگاشتا نرخی جی هزا کو زوره ده واندشتان ده دشتاکی در ویوه رابری منکه yani em ideolojiye
لور مارکسیزم مانج بو پاراستنا مافن مقدور بندستان پجرمی لبل داوی ام تعدیل وان جهاتیان جدکن یعنی کو پشکریه دتن بان کوم کم کو نزید وک از منگری ام ایدئولوژی لگور پناسکرنا و د سردمک نئولیبرال ده وقت تشتکی تندره رادیکال hatta bir boçuna ke sert hiç gidibinin. Belam radikalizm tundreyi nikarim beben ideoloji. Berava jibe. Bir boçunu ideoloji je aliye teoriye ve ere nikarim cevap ben vakatandır. Legava emtega ideoloji bikartinin ve haman katfe embali dikçinin ser aliyen fikrin fantastik u zorlekerji. Fonksiyona bengehina ideolojiye lehemberi zanine hakikate parastına ve be hakikateke mitolojik yani fantastik hev guherandine. Dibir de jî dixwazim ji Mustafa Zangînê pirsa hakikate bikim. Hakikata Kurdan. Xwendeyên me ku çi qasî jî mitolojî û fantazmê parastine yan jî xwendinên me. Fermo. Bi rastî got ya yani bin hişê min acî xwendinên min teoriya min ji ber ku zêde bin bandora teoriyên postmodern de em gava ku ez bi xwe çi binerim bi awayekî şêlo mübhem û belê dibe rizomatik binerim yani pir alî û pir yani ew yani wek em bêjin heta ji bo vê hertim mînakek ew tê dayîn mînakek klasîkî işte em bêjin koka pîvazê yani çawa nevek ew nevek tiştekî dine ku rihê wê yani koka wê ew yani gelek ew pêdan rih pêdan isla yani bi rastî mijara hakîqetê yani her tim hatî ew kirin yani dîsa mesela pistek belem got yani Foucault mesela dîsa ser vê hem têga hakîqetê û ser nîqaşa hakîqetê pir disekine û heta ew hakîqetê jî zaten ji xwe wek hakîqetê nabîne yani hakîqetê wek ew ê dibîne yani wek em bijin tiştekî belkî mirov bi gotina Marx ji bo îdeolojiyê bibêje hişê şaşkirî an jî hişê xapandî ew dibîne yani çünkü cihyo ku em hakîqetekê digere aslında belki em tam jî hakîqetê dûr ketibin yani ber ew kusa şey dibe yani û li pêçûna hakîqetê bi xwe belki ew bi xwe îdeolojî be yani îdeolojî be lê di mesela wê de yani îdeolojiyê de pêşî ez bawin pirsa te ekî bu were eleqedar bû yani bi îdeolojiyê re Bele. yani îdeolojî de ew ê de di zanistên civakî de yani David Macklin Portugalî îdeolojiyê li wir de dibêje êga her şema tok yani nayê destê mirov yani tam tu dibêje ev îdeolojî tu dinere ne îdeolojî tu dibêje ev ne îdeolojî tu dinere ew îdeolojî ya jî mesela heta ew hen dibîna işte tu tiştekî wava ku tu dixwazî der îdeolojiyê bike tu tam jî tiştekî îdeolojîk bike yani tiştê ew henin hatta îdeoloji tabii ew yani têgehek gelek cara di navbera idealîst û materyalîsta de bûyî mijareke sereke û gelek cara wek tiştekî nexweş hatî dîtin yani her tim yani gava ku tiştekê tu dibêjî tu îdeolojîke naxwaz wek îdeolojîk bibînî yani dîsa David Macklin dibêje li gor me kesê îdeolojîk her tim yê dinî yani yani tutuyor em ne ideolojik yani. Aynı uzay yani sanki em bu avaki ideolojik bir peyvin yani em logor ideolojik bir peyvin yani em ideolojik bir dinnasin sen vak qabahatek ya nok aybek ya diyebilirim le ev yani ama ideoloji jiber ku çima pasat yarak nakrim belki rêbaza
yani anji hamur bazın تحكم كرني خود تحويني ياجي وك رواكرنا ريبازة تحكم كرني تيديتن يلي جارتي راح نكرن يعني مثلا ماركس ما ايديولوجي وك هشكي انج هشمندية شاشت بينه چونكي لغوروي گرسه ايديولوجي پر زود كارو ور بر آلي كرن وخاباندن يعني لوما توی چارچوبه کی با آقای که رخنه ایدئولوژی دنره لی وقت موت یعنی تعلقه یک وسا متر سه وسا که لجی کو تام تو رخنه ایدئولوژی دکه تو تشتکی ایدئولوژیک دبته کد لی belki انجام اوی به یعنی belki به ما عاتبه هینکرم کو تشتک به ایدئولوژی نام yani belki انجام bir pedagojie be yani لی ایرو yani gelek caran tabi ev ciddiye yukarın yani iro metodolojik anji doktrinek anji embebejin rebazek anji embebejin ranezik bunek teorikçi gelek caran çarçabaya ideoloji de tenir kandın benim ev ciddiyeki ideolojik o ya kudbe sedema evi yani kudve cihe rafneyi be duvarı ideolojiyi de ertişti. Yani euro mesela hin tiştin kuvvet ideoloji benim mesela neteoperveri yani az bakul sebebi neteoperveri cehennek teorisyenem ve nevek ideoloji ki vak doktrinne ke siyaset yakabul. Böyle. Yani ama kaba kudbe dikavle şeklu şemali ideolojiye ki kezüzü ne verme becez neteoperveri. Böyle. Yani anji bu hemen bu sosyalizmi yani mesela euro mesela Marksisten ortodoks Marksizmi vak ideolojiye ki ne binin? Vakle bazı kazanmış dedi binin. Böyle. Ama euro tüdbeş tu Marksisti vak sanki tu vak kesik ideolojik bir yani Marksizm vak ideolojiye gitti o kadar teşhir vekirin. Evci per evi. Loma devir de ideoloji deve em per adi mugot yani suda faydaya kumujwa kondinin postmodern ditinin evi yani nirnek per ali dedim umrok dve çarçovaya da evinler. İler hakikatu fantazma mitoloji ya mitoloji bimen gava ku bu hakikati çünkü emdibinin yani euro dinama kurda da bir işte da duvarın siyasi de taybeti mitoloji gerek caran bu hakikati anji bu ditina hakikati vak evte evkırın yani vak embecan rebazek legerini te peşniyar kırın yani euro mesela bahsa müjara hubaka hatta ni emneçin işte serdaman navriti konu zanım çek sanki em nikarın bahsa cana az bu khud bejim ya az bejim ya az ne mecburu kurt khodi diro ka 2000 salib ya farz bakın kurt düsü salberi tatatım bu nes kurdum yani yani ma mecbur ille diro ka kmaya düsü sari mitoloji kmaya ondan fantazm kmaya abi yani yani iro mesela dizaniste de işte hayır ki o çava penasa kutu mecbur uyusa kabul rast تنكان بآوكي داو بكن إيرو كرد قوة كرد قبول دك وقت نتويك قبول بكي إيرو كسني كان بيش ولا كرد نظام 2000 سال بريتنا بسياسة سال بريتنا بنظام شكتنا بنظام يعني أوكي إجار البته دا إجار آلية فلسفي وتوريك دا نجا آلية بوليتيك دا آلية فلسفي وتوريك دا يعني أري ميتولوجي أو بوي يعني مثلا عمل felsefe ya dinlerin de teorinin postmodern felsefe postmodern dinlerin evhenin yani mitolojide de hey ya ki embejin degen mitolojinin mitolojinin yani ne tetunenin o gelikte ya mesela Deleuze mesela ya mesela Derrida yani ser Platon serdama antika Yunan'ın ser degen ve demi kur sekine hatta hamumet ne kadar karmen ser ona bak. Hin
yani kesi mesela deride bakası ku Platon sut vergirti ser Platon nivisiyi çi mesela Portukawiya xora çi Portukawiya em bibêjin jigeynin navste isim hariç çi Portukawiya farmakon mesela yani işte eczaneya farmakona Platon yani çi Portukawiya mesela arkeolojiya evi ser çerçeveya serdema antik û mîtik de nirxandin kirinin. Belê yani dikare ama vî tiştî belkî mirov baldar be. Eger mesele çi felsefî û teorik be, çi felsefî çi politik be, divê hakîqeta îro em nekin qurbaniya mitolojiyê. Yani jî nêzîketiyeke mitolojik û mîtik yani. Yani belki em herî zêde dikaribin ji bo xwe bikin rêbazek. Ji bo ew ê. Çünkü xwendineke zêde nêzîketiyeke zêde ya mitolojik ya jî mîtik pêşiya anakronîzmê ev dibe. Yani hatta ez carna ev dibim. Yani mesela berdên serdema yani tiştên mîtik û mitolojik nirxandina metnên an jî nirxandina bûyerên 100 sal berê dîsa divê em baldar bin ku em nekeve xefka anakronîzmê yani ev li pêş dîtina an jî yani dîtina heqîqetê çi qas mümkün ew jî cê nîqaşê yê an jî li pêçûna heqîqetê dibe di serî de dibe asteng û eger em bi awekî politik bipeyivin divê em li gorî îro bipeyivin yani mesela Derrida gava ku pesna nivîsê dide û li dijî axaftinê derdikeve li dijî parolayê yani dijî gotinê derdikeve tiştekî dibêje yani dibêje gotin bi îro re eleqedar bi niha re eleqedar gotin niha tê gotin û tu bi gotinê dikarî niha watê dar bike ama nivîs bi paşa rojê re rabûtiyê re eleqedar bi sebe rojê re eleqedar bi ew re belki em mitolojî wek gotinê tenê yani divê em yani bi ew re bi îro re ew nekin wek ew nekin wek nivîsekê belkî wek metnekê em bigirin desta û li gor wî li heqîqetekê bigirin dîsa wek min got yani ez van tiştana hin zêdetir alîkirim ku wek rêbaz werin bikaran wek teknîkên lêgerînê lêkolînê werin ew kirin ya an jî wexta ku hewce bike mirov serî lê bide ew ê yani îro mesela de migota de ew de etimolojî pir girîng e teorî û felsefeya postmodern de yani îro tu metnê kêvekê çi Deleuze, çi Derrida, çi Levinas, çi işte em bibêjin Foucault tu metnê kî canî em bibêjin wan navên qirasevekê kêm zêde etimolojik û ev etimolojî heta serdema mîtik mitolojik diçi yani belkî em ji wê ew ê bigirin yani ji wê alî de bi awekî teorîk em Swêdêjê werbigirin yani ew jî xwe metodolojî wekî din ez ne alîgirim ew bikim yani çünkü mitolojî heqîqeta îro dikare ew bike dîrokî bike ew tarîhselleştirme bêje historisizm yani ew wê heye ew taluka metirsiya wê heye ev tiştana hemû li pêş famkirina têgihiştina rastiya heqîqeta îro de bilmezin loma divê duwê warî de divê mirov bimin ew be yani lêkolînê de hinkî baldar be yani gelekî spas wek pirsekê dawî ez ji cenabê te bikim Mustafa di nivîsekê de min xwendibû li ser mêjuya dijrewşenbîriyê ya li Amerîkayê digot helbesta dijrewşenbîriyê li vir bi awayekî çewt tevdigere heta gotinekê dibe cahiliya min bi qasî zanîna te baş e gotin aynî wisa bû ev kêşeya han di jiyana meya siyasî û çandî û roşnbîrî de wekû û demeke wek sawêrekê xeyaleteke digere yani ev helwesteke dijrewşenbîriyê
yani aliyen siyasi وصاحويا يكون ناخوازن ام ببهيفن يعني قوتن اما يكو درب دبري وك هلوستك ديجي روشنبيري كوتا بروشنبيران شو ناي كرن يعني هشكو هرتشت دناف براكسيسي دا جرك روبدا هاگر تهيناجي لحياتي بي ديجي ام ديجين وكو افجي قناها كده وسط دیتن و به اوای جیت رخ نکردن گلو چت بيجي دوی واریده از پر مراکز کی فرمو بله براستی بله يعني ام بيجن فتش كرنا براكسيزم اف بمن خصلتك تايبتيه ك ايديولوجيا çepkiriye yani çünkü tücid zane yani de metnin teorik deji de aktivizma siyasi deji politik deji yani deji siyaseta rojane deji çepkiri her tümce endamın xoş derdora xoş kırsaya xo praksis yani hatta tegaha praksis de tuzane tegaha mal mülki teoriya çepkiriye بله و اف بالهشيه وهي ليك قابكو امليدنر مثلا ادورنو اوجي يعني دبستانا نافي سركيه دبستانا فرانكفورت يبوج اكولك كبكيه يعني نا كسكيه وبو مثلا ادورنو قد وصلنا يعني براكسس طبيعي لبي توري نابي يعني لبيش توري نابي بل السيبي اوري لبيش براكسي دبيد çünkü dibej hatta nitun ne fikir tişteki bağveki fikri bağveki iddiat sazne ki tünnikan bağveki pratik jik ve hatta ewe derezu ewe fuko النقاش خويا عين بسرنا بأويده فونكسيون انتلكتواليزمي فونكسيون انتلكتوال بله دور ده تئوري يجي براكسيس دبين يعني وك çalaki dibin yani yani çünkü devece fikrandınji ramangerici yani ewe çünkü teori tişteki ramangeriye hepsi dibe çalak تنكاني شاب تقطبك يا تنكاني يكي تيخ بيش يكي مثلا درس ودوي تشارجوي ده يردك بيش خستنا اوي براكسس لهمبري اوي لهمبري توري ردك مجي يعني اف بدراستي دفات بطايبتي باسالين دا وتنين نعم كردا هم عمل حدود دنياي بويا هلوستك بوبلست يعني هلوستك سياسة بوبلست شو ذاتن تايبت مندي كسياسة بوبلست تفكر شر عسكر يرو دبي تشتجي نية وكلن يعني بوبليزم تاني دراسكرية دتوني بوبليزم تفكر فيه حتى كسي وك امبيجن زيزكوان بيتشتي نقاشتك يعني çepke popülizma çepkiriye işte raskiriye hin kurt yani siyaseta xuya kuyro mesela çepkir li cihani aveki girseyi kemahiyek yani kad hemama deselatiye ke çepkiri tüneyil bele ama disaji girseya xu hemu geldi popülizma siyasi evi yani tabii işte em gelin gelin mevsal bazı mesela yürüdü nafs siyasette ama kurda diyeceği mesela bazı benafıkım mesela nefisat Selahattin Demirtaş bu evdu serna bu em gelin biz halkas yani tülmet nedinleri ve devim serve mümkün likonlik popülizma kurda popülizma siyasete kurda nedinleri belki de yani sedci de beyva galb kar
yani ev peyva de siyaseta popülizmde ne peyva ki insan. Çünkü zaten siyaseta popülizm rastlarız be egah gelbette kırdar tenir xandı. Gava kun o taybetmendiyek ve anti entelektüelizm bu yani dirrevşen bir. Mesela vad demek ki Türkiye'de naftrika da hat nikaş kırın yani hatta sarıviş ya lisandın ev kırın de mesela de ekola derdara birikimi de işte hatın nikaş kırın müşopan ödemi dinav medeci çünkü siyaseta popülist ateselat yani devirde işte zaman kev devri diskurs وقت diskurs yani hakikat kev devri ومشارك وحتى انه ما حول دائم سر باطن او حمود كevin ideoloji kev devri حمو ارمان جوان حمو اول برينا الزمان روشنبيري كو شاشين ve siyasetin neyin ifşa kırın, neyin münakaşa kırın. Yani rebazeke Foucault be teknik hükümdari, hükümrani, teknolojik hükümrani yani. Yani dış revşenbiri iro de siyaseti de teknolojik hükümraniyeti, o teknolojik hükümraniyeti bir karar. Evci مخابن تني او ناك ايجار قال كو اف سياسه دسلات طارب مخابن اف هلوستا دش روشنبيري انجي انتي انتلكتواليزمي سرايت حمو هرتشتي والتاني جتا اوي دغوت تاني دكاري باوايه كي او باوايه كي شد بيجن سيفيك yani Türkiye'de yüzeysel. Ve ki em bebejin ve ev nırxandına bakın. Yani nırxandinek, nezikatiyek, raxneyek, kur, Kürt, per ali kat makbul nayi kabul kırın yani. Gava ku entelektüel, gava ku revşenbir, gava ku raxnekir, erku ki kur meseleyin. erku ki bu kurgili meseleyin. erku ki bu avay ki meseleyin mikronen. Bu avay ki yani mikropolitik ki meseleyin. Yani işte mikro evul meseleyin nere ve gave tu helvesteke mukotta peşi tu helvesteke avam tutmaz. Yani tu helvesteke havas helvesteke revşen biri tu navaz. مخابن إيرو أو بو يعني لبيش رخنا قريا مجد بأصلا يعني مقوطع أم قاوك لكوري دسلاتية سياسي خو بوزيون بكن خو بجيه بكن أم نكارن بمن رخنا يعني مثلا ساعت نجبو رخنا كرلي جبور روشنبير جبو رونق بیر دگوت اول دگوت رونق بیر آنجا روشن بیر او کسی که بازی خود دکی آنجا تلیا خود که حرق لک بله یعنی تکر روشن بیر خوب فی آوی قبول نکه و چاقه تو اوی قبول نکه تو کسایتیه که تابی قبول دکه تو کرده یکی نوازه مثلا فوکوش دوار رخنه ده او دکر يعني مثلا فرت أو خيار رخنة ده رخنة شيء ده دوي برهم أخده دوي متن أخده ده چارچوبه يعني نرخاندنا إيمانويل كانت السر متن ويا روشن أو رونق بيري شيء ده في تشتي ده بيجه رخنة أو ده بي خلاص بونا تابعية بوليتيك بله يعني رخنة حتى تابعية تابعبونا بوليتيك خلاص نك أو نرخني مثلا جبوفي işte çma mesela de çarçovaya metna kante bitişti çünkü kançı dugot azadi çedit azadi bak anina akli xud dicit yani hatta dugot akli xud karbin kırdabun deverde terkebe meydani رخنكر دبي كردبه دبي كردبونا خو
او بو يعني تحكیم بکه دوی کرتبونه و garanti مسوگر بکه و دوی خودی گوتنا خوبه يعني مافي گوتنی مافی وی به دور ده دوی لی سياس او يعني ام بيجن تسلاتية سياسي تم تابعية دوازه يعني تم ديالكتيكا وحاجة مشهور كولا وافندي دوازه يعني اوي نوازه يعني دوازه كو قالب كو دبيات بي كولا قالب كو دوازه خلاص ببه اما دبيج از خلاص ببه افندي من اكيب يعني وك رؤية تك حتى السردبينة حتى يعني دوازه مساوي ليه دبي رح نقرب في نقرد يعني كسي كو دوازه رح نقرب دبي ببي اوي نا وقرب يعني çünkü dedi ev siyasete kusa jmrov ciheki pozisyoneka konformist vazı. Ancak pozisyoneka konformist vaattık yani. Mesela dedi ve çarçoveye de tüm evliye, nikaş evliye, rahnaya çeker, rahnaya nizanım avakar. Böyle. رخنه نه چیکر یا رخنه نه آبکر مثلا نمیشه خودش بری بحث که بو ادورن رخنه وک نریکرنه که قطعی بنافدک yani nerekirin neyinikirin nefikirne ki qat'i binafdik تريتني كان بحثا أوي بك يعني بوزيتيفوني بك حتى كسن كوسا بأوي طوام باردك فتيشيزم بوزيتيفوني طوام رخنه که خرانه که رخنه چما که مثلا رخ خرا کبرا آوا بک رخنه نه مجبور آوا اما مجبور خرا بله شو زابط قابا کو خرا بک آوا کرنه جی نشان در ریباز آوا کرنه جی نشان لوما اوه yani ev daqaza rexneya ew jî aslında baawayekî sergirtî baawayekî zimnî daqaza ew ê yani berdewamkirin û rewakirina tehekkuma heyî ne tiştekî din yani ne nabêje ya temam rexne kirbe yani aslında dibêje destê xwe nede konformîzm ne yani yani daqaza ku sayî loma mixabin ew bûye yani de ev dış rewşenbîriya popülist mixabin sîrayet têmejî kiriye îro belkî rola rexnekir û rexneya her serkeç belkî îfşakirin û deşîfrekirin û dekonstruksiyona vê yekê divê çarçovê de belkî mirov lê binere û vî awê em dikaribin belkî bibêjin em rexnekirin an çandeka rexneyî divê çarçovê de em bê binerin belkî em bibêjin rexneyek çi qas nav me de heye yani çandeka rexneyî belkî hin di nav me de tuneyî belkî em vê evê de bibêjin ama bi awekî de ew potansiyel kurt hêvî dikim hiç kurttir bibe yani em jî ji bo vê hewl dikin tiştekî bixwînin û binivîsin ez gelekî spasiya te dikim Mustafa gelekî kêfxweş bûm beşdariyete Malatya ava gelek spas baş Malatya ava te bi rastiyê jî bi bernameyek wisa bi cenabê te re bi nivîskar û entelektüel û rewşenbîrekî wekî te re hunermendekî wekî te re jî gelekî kêfxweş bûm û ez gelekî serfiraz bûm ji bo daweta we jî ji bo temaşevanê ku na evet temaşe dikin jî ez spasiya xwe him pêşkêşî û him pêşkêşî wan dikim hêvî dikim wek cenab te got hêvî dikim bi bernameyek de em îvan mijarana hîn kurtir bikin yani ez her temankekî bixwazin ez amade min sesê